reka twongere tugaruke ku nkuru zikomeye cyane hariya muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ubushinwa bwasaze bwasizoye ati twebwe dufite uburenganzira bushoboka bwose ku masezerano twasinyanye na Irani ndetse twasinyanye y'ubucuruzi ndetse n'ibigo mpuzamahanga. Ubushinwa bwavuze yuko butagomba na rimwe guhagarara kugendana cyangwa se kujyana ibicuruzwa byabo biciye mu muhora wa Hormuz. Ubundi abantu ibi bintu ntabwo bari kugenda babisobanukirwa, ariko turagira ngo uze kugenda usobanukirwa ufatanyije na Awesome TV kugira ngo ibintu byose bize kugenda bigenda neza cyane. Ariko nanone muri aya makuru turaza kuvuga ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turavuga kuri ubwo bunebwe bwa Hormuz, ukuntu ukomeye cyane bukomeje no guteza amakimbirane akomeye cyane. Aho turaza kugenda tubisobanura akantu ku kandi. Ariko nanone turaza kugaruka ku nkuru iri kuvugwa cyane mu Bushinwa. Murabizi yuko COVID-19 hari abantu benshi cyane bazi COVID-19 bayifata nka korezo kari aho ngaho, abandi bari abahitanye, abandi bahitanira ababo, benshi bakunze kugenda babura ubuzima ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari indi virusi rero yadutse mu Bushinwa nayo ngo ishobora kuzica abantu benshi cyane bameze nk'abo COVID-19 yishe. Rero ibyo byose turaza kugenda dukomeza tugenda tubigarukaho tubisesengura akantu ku kandi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Donald Trump yaburiye amato yose ari kugenda aca hariya mu muhora wa Hormuz. Ubuhinde kandi turakubwira yuko nabwo bwamaze kohereza ndetse no gukura amavuta hariya muri Irani. Nabwo bwavuze yuko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kwigira ibyo ngibyo bitaza kujya gutya ngo birebe Ubuhinde. Izo ngizo zose ni inkuru tugiye kugenda tuvugaho akantu ku kandi. Icyo usabwa gusa n'icyakeneye kuguma ku murongo kugira ngo dukomezanye kugenda tuvugana tuganira kugira ngo tugende twungurana ibitekerezo. Nawe ufite igitekerezo cyangwa se ikindi kibazo icyo ari cyo cyose wibaza kuri ibi ngibi tuba twavuze, ushobora kujya muri komenti ukatubwira na nomero zacu waduhamagara. Ibintu byose birashoboka, twese ni kugira ngo tujye tugira common understanding ku bintu bimeze gutyo. Reka duhere kuri iyi nkuru yo mu Bushinwa ivuga yuko hari icyorezo cyamaze kwaduka hariya mu gihugu cy'Ubushinwa, ngo ni icyorezo kitarabonerwa umuti ndetse n'urukingo, kandi ni icyorezo gikomeye cyane gishobora kuyogoza isi. Abantu benshi barabyumva yuko COVID-19 yaturutse hariya mu gihugu cy'Ubushinwa ikaza ikararika isi yose, ibintu bikagenda nabi, amazu agafungwa, insengero byaziviriyeho gufungwa. Na n'ubu mu Rwanda insengero ziracyafunze bitewe na COVID-19. Byahise bihumira ku mirari, bahita babona n'ingaruka mbi z'insengero, bihita bitera ko bahita bafunga nyine ahantu hose. Mu Bushinwa rero hagaragaye virusi nshya iteye impungenge cyane abahanga ndetse n'abashakashatsi bagiye batandukanye. Iyi virusi rero yitwa covert mortality nodavirus, ishobora rero gutera indwara y'amaraso izwi nka ocular hypertension vita interior invertis, ituma rero ijisho ribyimba kandi igatera kuzamuka k'umuvuduko uri mu ijisho. ni ukuvuga ngo mu jisho ukumva ikintu cy'umusonga kiri kugenda giteramo. Iyi virusi rero irakomeye cyane, abantu ishobora kugira gutya ikabica. Abashakashatsi rero basanzwe badiringa n'ibintu by'amavirusi bahise batangira kwerekeza hariya mu Bushinwa kugira ngo bamenye icyo kintu cyateye isi ni igiki. Abantu benshi rero bayanduye bakoraga mu mafi cyangwa se muri seafood, akaba ari byo bintu bakoragamo. Bigaragara yuko ibi bintu bishobora kuba iyi ndwara ishobora kuba yaravuye mu nyanja cyangwa se yaravuye mu bikomoka mu byenyanja nk'uko abagande babivuga. Ishobora kuba yaravuye mu byenyanja, ugasanga nyine bayandujwe n'amafi, nk'uko byarangiye ubushakashatsi butemeranyije neza, ariko abenshi bakavuga yuko coronavirus yaturutse mu gacurama. Ikibazo rero gikomeye
nta muti wihariye uvura iyi ndwara, akaba ari nacyo kintu gikomeye cyane kandi gikomeje kugenda kigora n'abashakashatsi. Abaganga rero bagerageza kugenda bagabanya ubukana bw'uburibwe bw'ijisho, ariko mu by'ukuri nta muti. Iki rero ni ikindi cyorezo ushobora kugenda witegura, ushobora kugenda wumva kiri kugenda gikomeza kugenda kigarukwaho ahantu henshi hagiye hatandukanye. Rero ntabwo ari ibintu byoroshye habe na gakeya, ni ibintu biza kuba bitoroshye. Iki cyorezo nikiva ahangaha kikagera mu bantu, kikaza gutangira kugenda cyoreka imbaga. Ibyo rero ni ibiri kuvugwa mu Bushinwa, ariko iki cyorezo abaganga bari kugenda bakorera hamwe kugira ngo barebe yuko iki cyorezo cyabasha kuba cyakumirwa ntikigere ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye, cyangwa se ugasanga bararangaye n'ubundi kimeze nka coronavirus, ugasanga kigeze ahantu henshi hagiye hatandukanye, cyararitse imbaga, gitumye tujya muri guma mu rugo ndetse n'ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Reka duhite twigarukira rero ku makimbirane akomeye cyane ari kubera hariya mu burasirazuba bw'isi, aho rero intambara zitoroshye, aho ibintu bikomeje kugenda bimera nabi. Ubundi rero bivugwa ko ngo rero bwohereje bari miliyoni 2 za peteroli bwari bwaratumije muri Irani nyuma y'ihamagara rya Donald J. Trump aganira na Narendra Modi. Uko nuko rero Ubuhinde bwahise buyohereza bwisubiza muri Irani. Iyo peteroli rero yari yamaze kwishyurwa ndetse iri mu nzira igana mu Buhinde, ariko abayobozi bafashe icyemezo cyo kutayikuramo, ubundi igahita isubira mu gihugu cya Irani. Murabizi yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Irani bafatanyije, Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari mu ihangana rikomeye cyane. Ubu bwato rero bwari buyitwaye bwahinduye icyerekezo busubira muri Irani. Ibintu rero byatumye hibazwa ku ruhande rwa politike mu bucuruzi mpuzamahanga, ese ibi ngibi bihatse iki? Leta Zunze Ubumwe za Amerika, reka tubwire yuko ziri muri gahunda yo kuba bakomanyiriza Irani ikaba yabura amafaranga yo kuyifasha mu ntambara, amafaranga yo kuyisapotinga mu bikorwa byayo bya buri munsi. Ibyo ngibyo akaba ari byo bintu rero biri gutera ko Irani iri kugenda yangwa kugurirwa ibitoro byayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kuvuga ati kuba Irani iri gukomeza kugurisha ibitoro byayo ndetse na peteroli yayo, ibyo ngibyo biraza kugira ikintu gikomeye cyane, bitume Irani ikomeza kugenda byinjira, bitume Irani ikomeza kugenda igorana mu bijyanye n'intambara, nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza kugenda zivuga. Ese iki cyemezo gishobora kugira ingaruka ku masezerano y'igurwa rya peteroli hagati y'ibihugu bigiye bitandukanye, hagati ya Ukraine, hagati y'Uburusiya, hagati y'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko Abahinde bo nta kintu baravugaho. Uri kumva Donald J. Trump yagize gutya, afata telefoni ahamagara Narendra Modi, ngo ni minisitiri w'intebe w'Ubuhindi, amubwira ati rwose ibi bintu ntabwo bikwiye, muri gukomeza kugenda mwongerera ingufu igihugu cya Irani, aribyo bikomeza gutuma iki gihugu kirezista, iki gihugu kikatubana ibamba, nyamara ibi ngibi bitagakwiye. Ibyo ngibyo rero byaje gutuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihita ziburira Ubuhinde, zibubuza kwakira iyo peteroli n'amato yageraga kuri 2 ahetse ibitoro bikomeye cyane. Ayo mato yahise akata asubira mu gihugu cya Irani, nyamara aya mato yari yaramaze kwishyura. Ibi ngibi turaza kubisobanura neza mu ngingo yo hasi. Murabizi ko Donald J. Trump yaburiye abantu bose bacisha amazi muri iriya nyanja y'Abarabu, benshi bayita inyanja y'Abarabu, bakandi bakayita inyanja y'Abaperesi, ariko bose ni abantu bamwe, n'ubundi ni inyanja iri hagati aho ngaho. Abantu rero ntabwo bari gusobanukirwa ikintu bita Hormuz. Ni ubunigo cyangwa se umuyoboro. Uri kumva hari inyanja imwe ndetse n'indi nyanja, hagati hakaba ubutaka.
rero icyo bita ubunigo ni amazi aba ari matoya in small size anyuramo amato ahuza inyanja imwe ahuza n'indi nyanja. Rero icyo Iran ifiteho uburenganzira niyo Hormuz, ni uwo muyoboro wa Hormuz, ako kayoboro nyine gatoya gacamo amato gahuza inyanja y'Abarabu ndetse n'inyanja y'Abaperesi. Iyo nyanja y'Abarabu ikaba yagutse cyane, ariyo ihita inyuramo ibicuruzwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo n'amapeteroli n'iki. Rero Iran ifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kurasa Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe icyo ari cyo cyose zibashotoye zishaka kwigarurira umuyoboro wa Hormuz. Uwo muyoboro wa Hormuz batezemo ibisasu bikomeye cyane, bategamo amamine, bategamo iki, ku buryo nta bwato bwahanyura batabuhaye bwo ahedi, kandi ngo umunya Iran yahita aburasa bikomeye cyane. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zagambiriye kuba zakigarurira uwo muyoboro wa Hormuz, ariko biza kugaragara yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaseneye, zinanirwa kwigarurira uwo muyoboro wa Hormuz. Amerika rero nko kwitabara igira ngo igaragaza ingufu zayo, nayo ibyo yashatse bikomeze kugenda bigerwaho, yagize gutya ihita ijya muri ya nyanja, noneho ihita yoyo ifunga inyanja. Ni ukuvuga ngo hari ibihugu byaherezaga Leta ya Iran, ibyo bihugu bikayihereza amafaranga kugira ngo amato y'ibyo bihugu ace mu muyoboro wa Hormuz ahingukire mu nyanja nini, ubundi akomeze agenda mu bihugu byayo. Nuko byari byifashe. Noneho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zararebye ziravuga ati aha hantu barakuramo amafaranga menshi cyane, kandi amafaranga azakoreshwa kuturwanya. Kandi wibuke ko turi kuvuga, twakubwiye yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zananiwe no kuba bafungura umuyoboro wa Hormuz, kubera yuko Iran afite access kandi bikomeye cyane, binagoranye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba umuyoboro wa Hormuz waba wafunguka. Nuko byaje kuba byagenda. Rero Amerika nayo ihita ijya aho uwo muyoboro wa Hormuz uhingukira mu nyanja nini. Amerika ihita irafunga, avuga ati niba mutabashije kuba mwafungura umuyoboro wa Hormuz ngo amato yose acemo, natwe hano twahaborotse, nta bundi bwato buri gucamo, n'abandi bashaka amafaranga aho bakayaha Iran, baze kugenda babihomberamo. Gereranya nk'uko umugezi umwe waba uhuza ikiyaga kimwe ndetse n'ikindi kiyaga, ariko ko bibare nk'inyanja. Noneho amato agashaka kuva mu gice kimwe yerekeza mu kindi gice, ubwo bigomba kuba anyura muri uwo mugezi, niwo bita ubunigo, bakawita umuhora, umuyoboro, ibintu nk'ibyo. Habaho n'izindi kanari cyangwa se kanari, habaho n'izindi kanari nka kanari Suez irazwi cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ni ukuvuga ngo inyanja imwe ihura n'indi nyanja bikanyura muri kanari. Nuko rero byaje kuba byagenda, Amerika ihita ifunga. Amerika rero yavuye amato agiye atandukanye, aravuga ati rwose ikintu uza kuba wanakora ukibeshya ugashora ubwato bwa muri Hormuz, turahita tuburasa rwose, cyangwa se urekera aho ngaho. Kugeza ubu kanya rero bimeze gutya, amato menshi cyane y'Abashinwa ndetse n'abanya Iran yikoreye ibicuruzwa bigiye bitandukanye ari kureremba aho hagati mu mazi. Amerika yakoze cya kintu bita blockade, baborotse ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kuba uyacamo. Nyuma y'amagambo ya Perezida Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaburiye ko ubwato bwose bwa Iran bwegereye inzira cyangwa se inzitizi ya blockade Amerika yashyizeho, ko bari buze kugira gutya bakabyamburwa bikareremba aho ngaho. Kugeza ubu kakanya rero hari amato menshi ya Iran ari mu mazi aho ngaho, yabuze ahantu ajya, yabuze uko bimeze ndetse n'uko biza kugenda. Ari nacyo kintu tuje kugira ngo tukubwire bigende bikomeza kugenda, dutegereza tuze kureba uko bigenda bimeze ndetse n'uko biza kugenda bigenda.
ariko Iran nta kintu na kimwe iratangaza. Abashinwa nabo ku mugoroba bakugejejeho ikiganiro, n'ubu ngubu nubwo mwanze kugenda mukireba ariko muze kukireba. Abashinwa barakaye bavuga ati amasezerano dufitanye na Iran nta kintu na kimwe gishobora kuba cyayahagarika, ariko nabo bari gushinjwa kuba bari gufasha Iran cyane, ndetse nabo bitaza kugenda biborohera habe na gakeya. Nuko ukuntu rero biri kugenda bigenda hariya mu burasirazuba bwo hagati, ubu ngubu ni ikibazo gikomeye cyane. Leta zunze ubumwe za Amerika ziri gushaka uburyo zihaboroka burundu, Iran igahomberamo, ndetse n'ubwo Amerika nayo itakunguka, ariko na Iran ngo nikomeze kugira amafaranga menshi cyane aturutse mu muhora wa Hormuz, cyangwa se ibintu bigenda bikomeza kugenda byishyura kugira ngo umuyoboro wa Hormuz ukomeze kugenda ufunguka ndetse unakwa. Naho iyi yari Wasam TV Show, tugenda tugusobanura icyo tugusaba gusa n'icyagiye mu gukora subscribe kugira ngo tujye tugenda mu biganiro bigenda bikurikira iki ngiki. Ugire ibihe byiza.